والمحصنات من النساء او حرام دی خاوندان والا زنانا الا ما ملکت ایمانکم ما سوا دائنا چی مالک شی ستاسو خلاسو ندائیم چی مالک شی خلاسو نستاسو دائیم کتاب اللہ علیکم دا حکم دا اللہ فرس کرشی بتاسو وحل لکم ما وراء ذالکم او حلال کرشی تاسو راہ غزنانا شددی نسیوائیم ان تبتغوا باموالکم خوش لٹوئے تاسو داغین نکاح پمالون استاو سرام محسنین غیر مصافین پدا سے حال چی نکاح کا ان کی آغی سران نبایو بتو یا ان کی ببتکارے فمستمتعتم به منہن نحواش فیدی والے تاسو پدے مہر سردائینا فاتوہن اجورہن فریضا نور کویاغی تدائی مہرنا مقرر کرشیم ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بے انشد گناہ پتاسو پائے مہر کے ایش رضا شیطاسو قرنے کی پاغی من بعد الفریضت پس مقرر کولنا ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً دے اللہ پویا حکمت والدے ومن لم یستطع منکم طولا اسوک چن للیستاسنا طاقت ان ینکح المحسنات المومنات چنکاو کی دا پاک دامنو مومن سرام فمما چنکاو کی دا زادو مومن سرام فمما ملکت ایمانکم نو نکاح دیو کی رائے سراش مالک وی خلاسو نستاسو من فتیاتکم المومنات دوینزو استاسو ناش مومنی وی واللہ اعلم بیمانکم اللہ تعالی خیلم لری استاسو بیماننو بعضکم من بعض و بعض استاسو پیدائے دجنس دبازنا فانکحوہن نو نکاح کوئے دی بینزو سرا بیزن آلنا خوب اجازت مولا گانو دلیم واتوہن وجورہن بالمعروف اور کوئے غیت دائی مہرنا پخ طریقہ محسنات غیر مصافعات وبدا سے آل چپ نکاح باغستلی کی نبی اخکارا زنا کون کی ولا متخذات اخدان انوی پٹنی ان کی اشنائے لرام فیضا حسننا نکلشی ددین نکاح اکڑشیم فینتین بفائشا نکبیادی رات لکل پبتکارے فعلیہن نصف ما علی المحسنات من النذاب نو پدی بئی نما دہائے چپازاد خذو باندی دس سزا زنانا ذالک لمن خشی اللعنت منکم دا حکم حاغشاد پار فیدہ مندے چیرکی دا مشقت پر وطل ناستاسو نویم وان تصبروا خیر لکم او کتاسو صبر قید نکاد وینزنان داستاس دا پار فیدہ مندے واللہ غفور الرحیم اللہ بخنک ان کے رحم کا ان کے یرید اللہ لیبین لکم غاری اللہ تعالی پدی بیان پدی احکاموں کی دید پارا شوزاتو کی تاوسد احکام مخبلو ویہدیکم اوروان کی تاسو سنن الذین من قبلکم پطریقو دائنے کانو چستاسو نمخ کی تیرشیدیم ویتوب علیکم اخبل خاص مہربانیوں کی بتاسو واللہ علیم حکیم اللہ پویا حکمت والدے واللہ یرید ان یتوب علیکم واللہ تعالی غاریم چی توفیق د توبی در کی تاسو لرام ویرید الذین یتبعون الشہوات اغواریا کسان چروان دیم پشاوتن بسی
ان تمیلوا میلا عظیما شکاگ شیتا سود نغلارنا پکو گوالی ڈیرم یرید اللہ ان یخفف عنکم غواړي اللہ تعالی چې اسانتیا راولي استاسونا وخلق الانسان ضعیفا زګه چې پیدا کړی شو د انسان کمزور یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایمان والو مخره مالون استاسو د یو بل کورنۍ کې په باطل طریقو الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم لیکن کوي دا مالون استاسو سوداګری پر ضمانت استاسو ولا تقتلوا انفسكم ومهلك اخبل زاننا ان الله كان بكم رحيما یقینا اللہ تعالی دے پتاسو خاص رحم کونکے ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما او کچاو کړو دا مخ کې کارونا د حد نه تیر وتون کې او ظلم کوونکې فسوف نسلی نارا زر داخل بکوم دل اور د جہنم تا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دا کار په الله باندې آسان ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کتا سوڑا کوئے دا غٹ گناہونو هاغ ناشتاوسی منکڑی شویے نکفر عنکم سیئاتکم نمافکو بمون تاستا وڑی بدستاسو وندخلکم مدخلا کریما اداخلو بتاسو لرازید داخل دو عزت منتا لا تتمنو ما فضل اللہ بی بعضکم ولا بعض اور مانونا مکوید آئے چھ غروالے اور کڑی اللہ پائے سرا بازتا استپ بازو باندے للرجال نصیب مما اکتسبوا نارینو لاب رخشترے دائنا چائیس کڑیویم وللنساء نصیب مما اکتسبنا اور زنانو لرم رخری دائنا چائیس کڑیویم واسألوا اللہ من فضلیم اغواڑے دا اللہ تعالیٰ داغ دا فضلنا ان اللہ کان بکل شئن علیما یقینا اللہ تعالیٰ پاسی بانے پوئے لرن کرے ولکل جعلنا موالیم ادھر یو دا پارام گا مقرر کری وارثان مما ترک الوالدان والاقربون داغ مالنا چپریخی موربلارون ورخبلوانون والذین عقدت ایمانکم واکسان چکلشی استاسو قسمنا دا دوستانی دائی سرام فاتوهم نصیبهم نور کواغی دائی برخاد امدادو داتیوم ان اللہ کان علا کل شئن شہیدا یقیناً دے اللہ تعالیٰ پارسیز باندے ایک شہادت کون کے الرجال قوامون علی النساء نارینا پورے انتظام کون کری زنانو باندے بما فضل اللہ بعضکم علی بعض سبب دے شغرالے اور کڑے اللہ باعثا سبب بازو وبما انفقوا من اموالهم وپدی وجہ خرچ کی دی اقبل مالو نپائیم فالصالحات نیکان زنانا قانتات تابداری کو ان کی اللہ و رسول و خاون حافظات للغیب ساتن کو ان کی پوخت غائب والی خاون کے بما حافظ اللہ دیو جن چلا ددی ساتن کڑی دا واللاتی تخافون نشوزون وغزنانا شیر کوئے تاسو داغید بد دائید خلاف کو لنا فعزوهن نلاول وعظ ورکوئے غیتا وحجروهن وپرک دے غیلرا فی المزاج ببسترو کے وضربوهن وحیا غیلرا فإن طعنكم قصاص خبر منی فلا تبغوا علیہن سبیلا نبی عمل اٹوئے پدیوانے بللار
ان اللہ کان علیا کبیرا یقیناً دے اللہ تعالی اوچت لوی شان والا رہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا او کیرک و تاسو دا مخالفت دمین دا خز خاوننا فابعثوا حکما من اہلہم نمقرر کے یو فیصلہ کن کے دا کورن دا خاوننا وحکما من اہلہا بل فیصلہ کن کے دا کورن دا خزنا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما کدا کغاڑی دا حکمین اصلاح لران جوڑخ پیدا کی اللہ پمنزا خز خاون کے. ان اللہ کان علیما خبیرا یقیناً اللہ تعالی پویا و خبردار دے باطنی خبروم. وعبدوا اللہ و بندگی خاص کے اللہ لران ولا تشرکوا به شیئا مشرک اللہ تعالی سرہ حصیز. وبالوالدین احسانا انیکی کوئے مور پلار سر انیکی کول. وبذل قربا او دخپلوان سرا والیتام و یتیمان سرا والمساکین و مسکنان سرا والجار ذل قربا او گاونڈی نزدی سرا والجار الجنوب او گاونڈی لری سرا والصاحب بالجنب او مرگر داڑخ سرا وابن السبیل و مسافر سرام وما ملکت ایمانکم ہاش مالک استاس خلاسون دائم. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی حق شالرام چالوئی کو ان کی او فخر کو ان کی بنور خلقوں. الذین یبخلون کسان چی شمتیا کئیم وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ او حکم کی نور و خلق و تمد شمتیا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ او پٹیا چی اللہ ورکڑی دی تد فضل خبلنا. وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا او تیار کرے منگا کافران در عذاب رسوا کو ان کے. والذین ينفقون اموالهم آکسان چی خرچ کی دی خبل مالنا رعاء الناس دپارا دخودن دخلکو ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر و ایمان لری دی پالا و نپرز رستنے. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا آسوک شوی شیطان اغد پارا مرگرے نو بد مرگرے دیدا شیطان. وماذا علیہم او سو بالو پدیم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر کریمان لرلے پالا و پرد رستنے. وانفقوا مما رزقهم اللہ او خرچ کو لحاش اللہ دیلا ورکڑے بغیر دریانا. وکان اللہ بہم علیما او دے اللہ تعالیٰ پدی بانے علم لرن کے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم نکی پوزن دیو ذرہم. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا او کویدہ نیکی کویدہ غیو ذرہ نیکی نزیاتی اللہ ثواب دائم. وَيُعْطِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور کئی بخاص دخبل طرف نہ ثواب لیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ نصرنگ بھئی حال در خلقو کل چراولو من دہر امتنا شہادت کو ان کے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اراولو منگا تعالی رے رسولا پدی موجودہ کسانو بانم شہادت کا ان کے. یوم ایزن یود اللذین کفروا پدغرز بارمان کی آسوک چی کفر اکڑے وعصوا الرسول ونا فرمانی رسول امکڑے. لو تصوا بهم الارض ارمان دے چ ہموارش پدی بانزم کا. ولا یکتبون اللہ حدیثا انبشی پٹ ساتلے دا اللہ نہ اس خبرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. اور بندگی خاص کے اللہ لرام اور مشرک ہے اللہ تعالی سرائی سوک اور نیکی کوئے مور ابدار سر نیکی کول اور خپلوانو سرام اور یتیمانو سرام مسکینانو سرام اور گاونڈی چخاوند خپل ولایو د نزدېکت دیم اور گاونڈی چلره دے اپ دے دیم اور مرګره د اڑخ اور مسافر اور ہاش مالک دی ساسو خلاسو نے مران وینزیم. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. یقیناً اللہ تعالی نخو خیاسو چالوی کئی اخپل لوی بیانی خلقو تام. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. آکسان جی چشمتیا کئیم حکم کی نور خلق تم دشمتیا کولو او پٹی آغا چ اللہ دیلا ورکڑے فضل خبل. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا اور تیار کرے من کافران دا پارا عذاب رسوا کن کے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. آکسان چھ خرچ کی مالون اخپل دا پارا دا خودن دخل کو ایمان نہ لری پالا نہ پر درستنے واسوک چ شیطان داغ مرگری نو بد مرگرے شیطان. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بهم علیما. اور سب تکلیفوں پر خلقو کریمان راوڑے پا اللہ پر رستنے اور خرچ کو لے پہ اخلاص داغے نہ چدیت اللہ تعالیٰ ورکڑے اور دے اللہ تعالیٰ پدی بانے پوئے والا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. یقیناً اللہ ظلم نکی پوزن او ذرے او کئی دا غزر برنی کی دوچن کئی آئی لر ثواب دائے اور کئی دخپل طرف نم ثواب لے. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. نصرنگے بھئی حال در خلقوں کل چراولو منگا دا ہر امتنا گواہی ورک ان کے نرابولو منگا تعالی رائے نبی پدی موجودہ کسانم گواہی ورک ان کے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. پدور از بار مانو نکی یا خلق چی کفر اکڑے انا فرمانی رسول کرے رام چاموارش وے پدی بانے رازمکام نبشیدی پٹولے دا اللہ تعالیٰ نے اس خبر. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. اے ایمان والو منی دیکھے گئے مانزتا پدا سے آل کی چتا سن نشائے تردیش پوئے گئے پاک الفاظو چ سوائے اور منی دیکھے گئے پہالت جنابت کے
مگر کتیری دن کی دلاری ہے ترائے پوری چولام بائے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا او کہ تاسو بیماران یا اے پا سفر وانے یا راغلی او تن ساسو دا حاجت خپلنا یا او زیشوی اے دا زنان او خپلو سرام نمو میں تاسو اوبو نو تیممو کے دا پخور پاکوانے نو لاس راکا گئے پخپل مخونو پخپل لاسونو یقیناً اللہ تعالیٰ دے معافی کا ان کے بخن کا ان کے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ آیا نگرائے کسانو تا چور کڑی شوئے و تا یو برخد کتابنا اخلی گمراہ لرام او غاڑی چتاسم گمراہ کی دلارنا واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا اللہ تعالی خپوئے دے استاسو پا دشمنانو اور پورا دے اللہ تعالی کار چلے ان کے اور پورا دے اللہ تعالی مددگار من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين دائے کسانو ناچ یہودیان دی دا سی خلق دی چی بدلی کلمی دا اللہ دخل مناسب زینو نام اوائی دی منگو ردستا خبرے او منگا نمانو تو وکی دا استاد دی اور دلو نکڑیشیم اوائی دی رائنا کلمان تاول کی بخبل جبو او اعتراض جوڑی استاسو پا دین ماننے ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لهم واقوم او کدی ویلے چھ من وارد منگا خبر منو اتو اور زمگا خبرے او منگتا نظرو کا خام خاداب غرائے ددید پارا او برابر ان کے بے ددی ایمان لرام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا لیکن لعنت کرے بدی بانے اللہ بسبب کفر دریم ایمان نروڑی دی مگر لگم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ایش کتاب در کڑے شوے دے ایمان روڑے پائے کتاب چمگا نازل کرے تصدیق کو ان کے دا کتابوں انچتاو سردیم مخ کے ددین شروعان بکو منگا سمخونا واپس بے اگردو پشاگانو دائیم یا بلانت کو بدی لکلانت کرے منگا پا خالی والاو او دے دا حکم دا اللہ تعالی پورا کرے شوے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما یقیناً اللہ تعالیٰ نبخی چی شرک کرے شیدہ سرام او بخن کی دائے گناہونو چیزدے نخکت اید چاہ پار چوغاریم اچھا چی شرک کو دا اللہ تعالیٰ سرائے یقیناً جوڑے گناہ لیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا آئے نگرہ کسان تا چستائن کی دخپل زاننو بلکہ اللہ تعالیٰ پاکی چالر شوغاریم
ظلم نشی کے دیکھ پدی بانے پا قدر دا تار دا ڈکی دا گجورے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا اگورا سرنگ دی جوڑی پا اللہ بانے درو او پورا دے دا دروغم گناہ کارام ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا آیا نگور آئے کسان تا چور کڑے شیر و تایو برخد کتابنا یقین کئی پا منتر و بانے و پا بندگید غیر اللہ اوائی دی دا کافرانوں پا بارکیم چدا کافران خ ہدایت والدی د مومنان دلار بلحاظ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا دا خلق دی چ اللہ پہ لعنت کرے اغه سوک چ اللہ پہ لعنت کی شریبو نممی طاقت پارا مددگار ام لهم نصیب من الملک فیذ لا یؤتون الناس نقیرا آشتر دے خلق لرا حصہ دا بادشاہنا نکشین دا اوخی وربن کری خلق لرا فقدر دا داغ دا ڈکی دا کجورے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما آئے دی حسد کی دخل کو سرام پائے جلا اور کڑے دخل فضل نو یقیناً ورکڑے و مونگا کورنے دے ابراہیم علیہ السلام تا کتابنا او پویا مانے پیغمبری ورکڑے و مونگا تبادشاہی لویا فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا نو باز دریا دی چیمان روڑی پدے او باز آگئی چی مختناڑی نو پورا دے جہنم اور گرم کڑے شوے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نسلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما یقیننا کسان چ کفر کڑے پایتن زمون زرے او بسیزو منگا دل رپ اور کے ارواح چ سٹکو رشی دری سرمنے بدل بکو دل سرمنے سواد دین نورے دے دپارا چوسکی عذاب یقیننا اللہ تعالی زور اور حکمت والے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا آکسان چی مان راوڑے عمل نیکڑی نیک خامخا داخلو بمگا دل رائے جنتن تاچ بئیگی لاندائے والے ہمیشہ بھئی دی پائے کہ ہمیشہ دید پارا پائے کہ بھئی بی بیانے پاک ساتھ لے شیم اداخلو بونگا دیل رسوری ہمیشہ تام ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا یقیناً اللہ تعالی حکم در کئیم چادا کوئے امانتنا دائے اہل تام او کل چے فیصلے کوئے خلق ترمین فیصلے کوئے پہ انصاف یقیناً اللہ تعالی دیر خد آغا چے وعظ در کی داو سپائے یقیناً اللہ تعالی ہر سوری اور سوینیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ایمان والو تابعداری کو اے اللہ و تابعداری کو اے رسول اور دا علم اختیار والو استاد سنا
نو کہ جگڑ راشی ستاسو کورنے کی پیوسیس کے نو گرزوے دا جگڑ اللہ و رسول تا کہ ایمان در پا اللہ و پر رسنے دا کار دیر غور دے اور دیر خیست دے دا انجام پا لحاظ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا آئین گرائے کسان تجداوی کئی چیمان داوڑے دی پائے کتاب چنازل شیر تاتام او پائے چ نازل شی استانہ مخیم کوشش گئی دی چ فیصلے اوسی طاغوت تا او حال دار دی ته حکم شو چ کفر وکئی بطاغوت او غواړي شیطان چ گمراہ کی دل را پ گمراہ لریم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اکم وخشی ویشی دیتا راش حقیقتا چ اللہ نازل کرے اور راش رسول تا اید تو منافقان خلق چ مخڑ استان مخڑول فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان ردنا الا احسانا وتوفیقا نصرنگ دے دری حال کلچ ورسیدی تا یوم مصیبت پس سبب دا غیمل چی مخلے گلے لا سنو دریم بیا رازی دی تا قسمو نکی بالا منخنو قختلے مگر نیکی کول و جوڑخ کول اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم فارزنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا دا خلق دی چی پیجنی اللہ آغا چی دری پزرون کریم نمخوارا دینا آواز کو دیتا آوائی دیتا ددید نفسنو مبارکی یا دری پا مجلسنو کی خبرہ سرنا کا وما صلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ان دے لے گلے منگا اس رسول مگر دے دا پارا چدا خبر دے امن لشید اللہ پا حکم او کدے خلقو کلچ ظلم کو بخبل زاننو تال راغلے بخنے غختے دا اللہ ناو بخنا غختے دے دا پار رسول خام خام دل ویدی اللہ لرا توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمون تسلیما ندا دغرنگ دادی چوئیم قسم دے استعبرم نشی مومنان کے دے تردی چ فیصلہ بکی پتا پارا خبر کے چ پیداشی ددی درمیان بیا ونمو می دی بخل زلونو کے سخفگان دائیں فیصلے نہ چتا کڑی اور تابع کی بدی پتاویدار پورا ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم ما يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم وكفر اسکڑم گپدی باندے چوج نے زانو نخبل یاوز دخبل کورنا پتابدار ددی نبی کے نکو دے کار لرا مگر لکسانو ددینا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تصويتا او کدی کڑے ہا شدی تواس کے دی شدائے خام خادی پارا بڑے غورے اور زیاد کلک ان کے ددی ضرور لڑے پہ ایمان وَإِذَا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا او خاو دغه وخت بخام خاور کړو مونږ دیتا خاص خپل طرف نه ثواب لیم وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او خامخا توفیق ورکړې مونږ دیتا رسید لارې
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اچانچ تابعداری اکڑا اللہ و رسول دا کسان با مرگری دائے کسان سرا پس دا مرگا چنام کڑے اللہ پائیم چاہ پیغمبران دیو صدیقین دیو شہداء دیو صالحین نیکان او خیستری داخلق پمرگرتے آکھیں. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. دا فضل دے دا اللہ دا طرفنا اور پورا دے اللہ تعالی علم والا. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. اے ایمان والو اونی سے اخبل ساتنا نوزے د جہاد دا پارا ڈلے ڈلے یوزے پیوزل. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. یقیناً باعث سنا دی شروع سرستکیم نکورسی تاس مصیبت دیوئی یقیناً انعام کرے اللہ پما کلچ زنوم ددی سر حاضرم. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اکورسی تاس فضل دا اللہ طرفنا نخام خادی وئی گویا کہ نو پمن ساسو پمن زد کے دوستانا ہے ارمان دے شزوے ددی سر مر گرے نو کامیاب شیوم پا کامیاب لویا. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل و یغلب فسوف نوتیہ اجرا عظیما. نو جنگ دکی دا اللہ دین نو چتوالی دا پارا آخلق چی قربان کی جن دنیاوی لرپ آخرت او چاچی جنگو کو دا اللہ دا دین دا پارا وجل شدے یا غالب شو زردے ورکوب منگادت صحاب لیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سوجر ساسو جنگ نکو اے دا اللہ دین نو چتوالی دا پارا اور دا بچکولو دا کمزورو دا نارینو زنانو دا بچو آکسان چاہی ویے رب زمگا اوباسی منگا دری کلینا چی ظلم کو ان کی لدے حل اور آکی منگ لرا خاص تخپل طرف نسو کار چلے ان کے اور آکی منگ لرا خپل طرف نا امداد کو ان کے. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ایمان والا خلق جنگ کی دا اللہ دین دا پارا اور کافران جنگی پلار دا طاغوت کے نقطہ جنگوں کے مرگرو دا شیطان سرا یقیناً چلول دا شیطان دے کمزورے. علم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او شد خشية. آئین گریا کسان تشدید ویلی شو بندو ساتے اخبر لاسون دا جنگنا او پابندی دا مانز کوئے او زکاة ور کوئے نار کلا چی فرس کرے شو پدی بانی جنگ کول نو دوخ یوڑل دا دینا یریگی دا خلقنا پشانت دا یرد اللہ نام بلکہ زیاد یریگی. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اور دیوائی یا ربا ولی فرض کتاب بانی جنگ
ولدین رسکولو منگاو نیٹی نز دیتا تو نفید دنیا خلگیریم آخرت غرد آشال رائش اللہ نے یرکیم اور ظلم نکی گی بتاسو بقدر دتار داٹو کی رکجوریم اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کم دے چیئے تاسو لاندکی بتاسو لرمارگ اگر کئے تاسو ببرجونو بنگلو مضبوطو کے اوچتو کے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ کورسی کی دیتا سخوشالی دی وی داخو دا اللہ دا طرف ندام وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ کورسی دیتا ستکلیف دی وی داستا دا وجہ ندام قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا تو دا ٹول دا اللہ دا طرف ندیم سوجر دے خلق قرآن نزدین ریچ دے پوشی پا مقصد دا خبران ما صابک من حسنت فمن اللہ وما صابک من سیئت فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا آشور سیتا تس خوشالیم داد اللہ دا فضل دا وجہ نیم سچور سیتا تا س تکلیف دا ساد نفس دا وجہ نیم او لے گلے منگا تو خلق دا پارا رسول او پورا دے اللہ تعالی شہادت ورکو ان کے صاحب رسالت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا چاچے تابداری دا رسول اکڑان یقیناً تابداری دا اللہ اکڑان او کشام خواڑو دری دا تابدارینا نو لے گلے منگت پدیبان نے ساتنک ان کے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ دیوئی کار زمگا دا تابداری کول نو کلش اوزی دیستا دا مجلسنا بار نو جرگی کئی اوڈل دا دینا سوا دائنا چی دیوئیلیم واللہ یکتب ما یبیتون فارضنهم وتوکل اللہ وکفا باللہ وکیلا اور اللہ لکی ہاچ دی سجرگے کئیم نمخواڑوا ددینا اوزان سپارا پا اللہ پورا دے اللہ تعالی کار چلا ان کے افلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آیتی سوچ نہ کئی پا قرآن کے کوے دا قرآن دنیز دا غیر اللہ نام خام خام اندلے ودی پدی کتاب کے غلطے ڈیرے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ او کل شراشی دیتا او خبر دامن وی یاد یریم خورید یاغی لرا بے تحقیقا او کدی ور رسول ویاغ رسول تا او خاندان دپویت ددینا نخام خواب پوشو بے پدی خبر بانے کسان چراخ لی دا خبر لرد دینا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا کنے فضل اللہ پتاسو پا قرآن اور رحمت اللہ پر رسول اللہ علیہ گلو خام خاروان شیوے تاسو پا شیطان پسی ٹول ما سواد لگونا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين نجنگ وعد اللہ عظیم نوچت وائلی دپارا تکلیف نشیور کے دے مگر سان نفستان تکلیف نشیور کے دے مگر سان نفستان اور تیزیور کو مومنان لرب جنگ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا نزدید جبن بکی اللہ جنگ کافرانوں اور اللہ دے دیر سخت جنگ کا ان کے اور دیر سخت سزاور کا ان کے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. چاچی سفارش کو سفارش خیستا وی بدل را برخاد ثواب دائے، چاچی سفارش کو سفارش نہ کارا وی بدل را پیٹے د گناہ دائے دوجے دے اللہ تعالی پارسی بانے طاقت درن کے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. کلچے سلام اکڑشی تاؤس سلام نو جواب ورکے ڈیر خیست دائن آیا آغا واپس کہے یقیناً اللہ تعالیٰ پارسیز باندھے حساب کو ان کے. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیم ومن نصدق من اللہ حدیثا. اللہ دے نشتہ حقدار دا بندگے سوا داغنا خام خارا غنڈی و تاسو قیامت رستا چی شک نشت پائے کے سوک دے دیر رشتی نے دا اللہ تعالیٰ نا پا خبرو کولو کے. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نسوجر استاسو اے مومنانو چشوے پا بار دا منافقانو کی دوڑلے اور اللہ تعالیٰ نسکور کری دیل را پسو دا عملون شری گئی. آیا تاسو غوارے چھ ہدایت ورکے آغشاتا چھ اللہ بھی لاری کری آغا سوک چھ اللہ تعالی بے لاری کی شریعو بنمویتا آغا دا پارا لار سمان. ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوام فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یحاجروا فی سبیل اللہ. غاری دا منافقان چھ تاسم کفرو کے لگ سنگ شائی کفر گڑے نو شیب تاسو یوشان نو منی سے ددے منافقان نو دوستان ترائے پوری شدی ہجرت کی دا اللہ دین دا پارام. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. نو کدی مخواڑو دا ہجرت نام نونی سے دیلرا و قتل دیلرا کم زی چتا سمو میں دیلرا او منی سے ددینا اسلو سونے مددگارم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم ويقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم مگر کسان چ تعلق لری دراس قوم سرام چستا سودائی پمینس کے لو عزیز جنگ بندائے یا رات سے خلق شرازی تاؤستا و بندی دائی سینے ددینا چی جنگو کی تاؤ سرائے جنگ کی مرگری شیر قوم قل سرام. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. او کہ اللہ غوختے جی بے زور اور کڑے پتاسو نو خام خواہ جنگ بے کڑے تاو سرام نو کڑڑ کی دی ستاسو ناو جنگ نکی تاو سرام بلکہ پیش کی دی تاو سروغام نن دے درکڑے اللہ تعالی تاسو لرپدی باندے سلارم. ستجدون آخرین یریدون یامنوکم ویامنون قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها. زرد ابو میتاس نور خلق چاہی غواڑی چی پا امن سی ستاسونا و پا امن سی رقو مخبلناهم خوار وقت دی او گرزولی شی رو بللی شی او فتنی تام
سرکزی ورننوزری پائے کے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ کدی ڈرن کی ساسو ناو نغوزی تاسترو آو نبندی خپل سن ساسو د جنگنا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا منی سے دلرا وجن دلرا چکم زیستاس وصبر شبریم ادا کسان دی درکڑے مونتا سلرا ددی پا جنگ کولوانی دلیل خارام وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ندی پکار یو مومن لرا چ قتل کی بل مومن لیکن قتل یہ پخطائے او چاچ قتل کو یو مومن لرا پخطائے نہ پتوان دے آزاد ولد یوم رئی مومن دی او دیت دے شور کے دے بشیرو اہل د قتل کری شیتا لیکن کائی خیراتی پریگریم فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ کئی دا وجلش سڑے راس قومنا چستاسو دشمنانیم حال دارے چاغا پخپل مومنو دے پتا سباندی ازاد والدمرئی مومن وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ او کویا وجلش راس قومنا چستاسو دائی پمینس کے پوخ لوزیم بیارے بتا سبانی دیت ورکڑشے پورا احل مقتولتا او زادول دم ریدی مومن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما لکشان من دو مرے دبان لازم دی روجے دو میشتوں پر لبسے دائع و سانتیادا دا اللہ دا طرف ناو دے اللہ تعالیٰ پویا حکمت والرے ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما اور چاچ قتل کو یوم مومن لرا قصدا نو سزا دد جہنم دے دیر وقت پوری وہی پائے گے او غضب کرے اللہ تعالیٰ پدو لعنت ان پہ کرے او تیار کرے در پارا عذاب دے یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مومنا ایمان والو کلچ سفر کرے تاسو دا اللہ دین دا پارام نو تحقیق کوئے او موائے حق جاتا چی پیشکی تاستا کلمہ دا اسلام چی تا مومن نے تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا آیا تاسو لٹوئے پریبانے سامان دجون دنیاوین نو دا اللہ سرشتر غنیمت نڈیرم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا درنگی دغرنگی وی تاسو مخیم نیسانو کو اللہ پتاسو باندے پا مضبوط والی ددین نو تحقیق کوئے یقینا اللہ علیہ تاسو پا عملون باندے خبردار لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ندی برابر بدرجہ کے آکسان جناستی د جہادنا مومنانی کچھ نئی خاندان دوزرم
اول طرف تا جہاد کو ان کی دا اللہ دا دین دا پارا پمالونو بنفسونو خبلو. فضل اللہ المجاہدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجہ. غرال ورکر اللہ کسان تا جہاد کی پمالونو بنفسونو خرج کولو فناس تو خلق بانی یوم مرتبہ. وکلا وعد اللہ الحسنى اٹھول سر اللہ تعالی وعدہ کرے د جنت. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ مغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما. غروال ورک اللہ مجاہدین دام فناس خلقو چی بے عذر ناسیم اجر لیم دیر درجات دید اللہ طرفنا و بخشش دا گناہنم دے و رحمتنا اور دے اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض. یقیننا کسان چ ساخ لیدائنا ملائک پدا سیال کے چ ظلم اکڑی بزان خپل پپر خودلو دے رسلام وائی و ملائک پسکار کی ویتا سو آئی وی منگا کمزوری کڑشو برے ملکے. قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جہنم وساءت مصيرا. ابوئی و تملائک آیا نوز مکر اللہ تعالی فراخا شتاسو ہجرت کرے پائے کے دا کسان زید ورسلو ددی جہنم دے او بد زید گردو دا جہنم. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. لیکن کمزوری کرشی نارینا و زنانا و بشیم چوسن لری دا چل دا پار دا وطلو نمومی لار دا وطلو. فولائک عصى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا. دا کسان نزدے دا چل و معافی کئی دیتا اور دے اللہ تعالی معافی کو ان کے بخن کو ان کے. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. اور چاہش ہجرت کو دا اللہ دا دین دا پارا او با ممیرے پزمکا کی زینا دا فیدو دیر زینا دا وسیدو دیر و فراخیم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. اسوک چو ودخپل کور نپدے نیت چی ہجرت کی اللہ و رسول تام بیالان دیکھی دل رمرک بلارے یقیناً واقع شدد ثواب دا اللہ تعالی سرام دے اللہ تعالی بخنا کو ان کے رحم کو ان کے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وکلچی سفر کو تاسو عمل کے نشت پتا سبان نے گنام کمے کو تاسو دمانزو درکاتون نام کیری گئے چ حملہ بہو کی پتا سبان نے کافران یقیناً کافران دی ساز پارا دشمنان مخکاران. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. او کلچتی پدی کے او کیت دل رمون پوخ دیارا کے ادی درگی اور ڈلا ددین ساسرام ادی نسی اخبل وسلیم. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. کلچری سجدو کی شری بیاستاس و نشات اولارم رادشی آبل ڈلا چی منز نرکڑے نائد منز پورا کی تاثرام.
وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اُدنی سیائی بچاؤ دزان و وصل اخبلیم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً غواړي کافران خلق چې غافل شي تاسو د خپل وسلو او د سامانونو نه نو حمله به وکړي په تاسو باندې حمله به وزل ولا جناح علیکم من کان بكم مذم من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم نشته گناہ پتا سو ک تاسو باندې تکلیفی د باران د وجه یا تاسو بیماران یې شکیر خپل وسلې وخذوا حذرکم او نساء خپل ساتنا ان اللہ عد للکافرین عذابا مہینا یقیناً اللہ تیار کرے کافران دا پار عذاب رسوا گونگے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کلچ مسکوئے تاسو پڑیر سختی کے پسخت یرا کے نیادوئے لالرا پولاڑے او پناستے او پاڑخون اخبلو فیضت ماننتم فاقیم الصلاة کلچ پارام شیطا سودار قسم یرینا نموز برابر کوئے ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقینا نموز دے پا مومنان باندے فرس کرشے وقت بوقت ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون اور سستی مکوئے پلٹولو د قوم کافرانو کی کتاسو اے درمن یقینا نائم درمندی لگا سنگ تاسو درمن شوی ہے وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما امید درے تاسو دا اللہ نا دائے صوابونو چاہیتو امید نلریم او دے اللہ تعالیٰ پویا حکمتونو آلریم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما یقینا نازل کرے مونگا تا دا کتاب فحق سرام دید پاران چی فیصلے کئے پوند خلقو کے پا طریقہ چی اللہ تا تا خود نکڑے دا مکے گا دا طرف دا خیانتگروں نا جگڑ کون کے واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم بخنا غوارا دا پارا دری یقینا لارے بخنا کون کے رحم کون کے ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا نصیما اور جگڑم کو ایدائے کسانو در طرفنا خیانت کے چولی زانو نقبل یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسوک چدیر خیانت گردی اور دیر گناہگار یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول زان پٹی دی دخل کو نا زان نہ پٹی دا اللہ نام حال دار جا خودری سررم کلچری جرگی کئی ہائے چ نخوخی اللہ کمی وینا گانے وکان اللہ بما یعملون محیطا اور دے اللہ تعالی دری پکارن راگی رون کے ہاں انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا خبردار تاسو اے خلقو جگڑی قوائد دی خیانت گرو طرفنا پا جون دنیاوی کے نسوک با اللہ سر جگڑو کی دی دا طرفنا پر رضا قیامت یا سوک بشی دی پا بچکولو بانے زموار ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما چاچ عمل کو بدعمل یا ظلم کو بدان بانے بیائے بخن طلب کرد اللہ نام او بمومید اللہ لرا بخن کون کے رحم کون کے
ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. چاچو کو یو گناہ یقیناً کیا گناہ لرا ضرر بدد بزانی او دے اللہ تعالیٰ پویا حکمت نوالرے. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. چاچو کو یو وڑو کے گناہ یا پختائے یا غٹ گناہ پقصرا بیا بدنامی پائے سرسوک پاک سڑے یقینا نوچت کا دپ زانبانے بدنام و گناہ کارام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت طائفة منهم من يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. کنے فضل اللہ پتاوانے نبی اور رحمت اللہ خام خائے قسکڑو یوڈلی ددین شتا خطا کی فیصلہ کی اور نبی لاری قیدی مگر خپل زانونا اور نقصان نشیدر کو لیتا لرحس نقصان. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اور نازل کرے اللہ پتاوانی کتاب اور پویا دے کتاب چی حدیث دے اور تعلیمی در کرے تا تدائے سیش ستارے پتنوام اور دے فضل اللہ تعالیٰ پتاوانے للویم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. نشتے اس فیضا پڑے روز جرگو دے خلقوں کے ما سوار جرگے دا اچانا چوکم کی بصدق قولوں یا نور نے کار یا اصلاح کی پمند خلقوں کے چاچوکر دا کارونا دپار لٹولو درزاد اللہ نظر دے ورکوب منگادت ثواب لیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اغچاچ مخالفت کو رسولنا رسول دائنا شخص کارشے دلار ہدایت اروان شیرے غیر دلار دو ایمان والو نام واڑو بمگا دل رہاغی طرف دچی اوڑیم اور داخلو بدل جہنم تاو بد زید وردو دا جہنم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یقیناً اللہ نبخی چی شرکو کریشی اغسرام او بخن کی دائی گناہوں چدر نخکتی ہا چال رشی اغاڑیم چاچی شرک کا اللہ سرس قسم یقیناً گمراہ شدے پا گمراہ اللہ سرام. ان یدعون من دونی لا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا. دیورا مدد شنوی دا اللہ نسوا مگر زنانوتام اور دیرا مدد شنوی مگر شیطان سرکشتام. لعنہ اللہ وقال لا تخذن من عبادك نصیبا مفروضا. لعنت کہ اللہ پدائے شیطان اغوی لیز بخامخا جوڑم استاد بندگاننا احسن مقرر. ولو ضلنهم ولو منینهم ولا امرنهم فليبتكن آذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. او خامخا عذب گمراہ ترابلم خامخا دی تب خواہشات پیش گوم خامخا دی تب حکم کوم نو پریکی ودی غوگنا دساروم خامخا حکم بکم دی بدلی بدلا دین داللہ پیدائش جوڑخ. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. چاچونی شیطان لرا دوست اللہ نہ سوام یقیناً دے توانشو پتاوان خکارام. یعدهم ویمنیہم وما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعدی کی دیسر شیطان
اور سوگانے اور تخیم وعدی نکی دی سر شیطان مگر دھوکے والا اولئک ماواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا دا کسان زید ورتو دری جہنم دے نب ممیدی داغینا زید تختیزلو والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا کسان چی مان راوڑے عمل نکڑی نیک زرد داخلو بمگا دی لرا جنتن تا شبئی گی لاند رائے ولی ہمیشہ بئی دی پائے کے ہمیشہ وعد اللہ حقا ومن نصدق من اللہ قیلا وعد کرے اللہ تعالی وعدہ پورا کرے پورا کولو سوک دے زیاد رشی نے دا اللہ تعالیٰ نا پوینا کولو کے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب نرے دین و ثواب موقوف ساسو پخوائے آرزوگانو نپا آرزوگانو کتاب والو من یعمل سوءا یجز به چاچ عملو کو بدلب اور کے دی شیدائے ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا نبم میزان دپارا داللہ نسیوا سوک دوست و نمددگار ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون نقیرا او چاچ عملو کو دنے کملون نام کناری نیو کزنانی فحال داری چی مومن وی ندا کسان با داخلی گی جنت تا ظلم منکی پری بانے پا قدر داغ داڑو کی کجورے ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور سوک دے زیاد خیستار دین پر لحاظ دا چانا چتاوی کڑیخ پل مخاص اللہ تعالی اور حال دارے چدے خیستا عقید و عمل والویم اور تابداری کڑی دین دے ابراہیم السلام چکلکو بتوحید باندے اور نیولے اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام در پخاص دوستانا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور خاص اللہ اختیار کی جا سیزونا شری اسمانوں کیا شری مکہ کے اور دے اللہ تعالیٰ ریو سیز لرا راگیرہ ان کے بخبر علم و قدرت کے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط اور تپوس کی دیستانہ پبعض حکم دزنانوں کے تو اللہ تعالی حکم در کی تاستدی پبارکے اور حواش لستلشی پتا سبانے پری کتاب کے پبارد یتیمانوں زنانوں کے آیت ایمانی چنور کا یتا سدیتا حغم مہر و نفقا چفرشین پارد دیم اور اغبت کا چتا سنکاؤ کے ددی سرام دارنگ حکم در کی پبارد کمزوروں بچوں کے اوکلک شید پارد یتیمانوں پہ انصاف کولو وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان به علیما عاشقوئے تاسو سنے کار یقیناً اللہ تعالیٰ پائے بانے پوئے رے
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. او که یو زنانا یرکی د خپل خاوندنا د بد ګڼلو داغي یا د مخړولو نو نشته ګناه پر دوالو چې روغو کی کورنۍ کی روغه کول. والصلح خیر واحذرت الانفس الشح. روغه کول خکار دې اچول شي دې په نفسونو کې حرص په خپل حق باندې. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور تاسو خیستہ عمل کوئے اور اللہ نے یر کوئے یقیناً اللہ استاسو عملون بانے خبردار دے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. ای چرے طاقت نہ لرے چ برابر والے ہو کے تاسو پمن ډېرو زنانو کې اگر که حرس کوي تاسو خمور کګیږي تاسو یوي تپ پورا کګیدلو چې پرېګ دا بل لرا پشانت زړندې او که اصلاح کې جوړه کوي او الله نه ير کوي یقینا الله دې بخنه کوونکې رحم کوونکې. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. او که جدا شي خدا خاون بے پرواہ کی اللہ ہر یو لرا دخپل فراخ فضل وجہ دے اللہ تعالی فراخی کا ان کے و حکمت والا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور خاص دا اللہ اختیار کی جا سیزونا چیدی اسمانوں کیا چیدی مکہ کی یقیناً کلک حکم ورکڑے منگا کسان تچ کتاب ورکڑے شہر استاسو نمخ کی او تاسو تہم چید اللہ نے یرا کوئے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. او کتاسو کفروں کو یقیناً اللہ اختیار کیا چیدی اسمانوں کی آشریز مکہ کے او دے اللہ تعالی بے حاجتا استائل شویزات. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. او خاص دا اللہ اختیار کیا چیدی اسمانوں کی آشریز مکہ کے او پورا دے اللہ تعالی کار چلون کے. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. کو غاڑی اللہ تعالی بو بزی تاسو ټول لرائے خلقو رابو علی نور او دے اللہ تعالی پدیکار قدرت درون کے. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. سوک چه ارادہ کی دا بدل دا دنیا پخپل عمل نو دا اللہ تعالی سرا بدل دنیا مشتا و دا آخرت مشترے دے اللہ تعالی اورید ان کے لید ان کے. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. ایمان والو شیک لکلاڑ پہ انصاف کولو شہادت کو ان کی دا اللہ دبارام اگر کستاسو پا نفسونو بانی ضرریم یا استاسو پا مورب لاری اخپلوانو بانی. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. کبھی آغا مالداری یا فقیرین اللہ تعالی زیاد مہربان دے پائی دوارو. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. دو تابداری دو خواہش مکوئے چوڑے دا حق نام
وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. او کتا سجبے اڑوئے یا مخڑوئے یقیناً اللہ تعالیٰ دے استاسو عملون مانے خبردار. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو پورے ایمان روڑے پا اللہ و داغ پر رسول او پائے کتاب سے نازل کرے پر آخری رسول او پائے کتابونو سے نازل کری ددنا مخیم. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اور چاچ کو فرق پا اللہ و دا پا ملائکو پا کتابونو داغ اور رسولان داغو پر ازرستانے یقیناً گمراہ دے پا گمراہ لریم. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیهم سبیلا. یقیناً کسان چیمان راوڑے کلان بیائے کفر کردے بیائے کل ایمان راوڑے بیائے کفر کردے بیا پاکشی پا کفر بانی تر مرگا. ند اللہ تعالی شدید بخنوں کی دا گناہونو اور نبا اللہ روانی دی لرا پسم اللہ دا جنت. بشر المنافقین بین لهم عذابا علیما. زیر اور کرے منافقان لرائے چی یقیناً دی دا پارا عذاب دے درناک. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. دا خلق دی چنیسی کافران لر دوستان ورتیری کی دا دوستانی دا مومنانو نام آئے لٹی دی داغی سرائے عزت یقیناً عزت اختیار خدے واللہ ٹول. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. اور یقیناً نازل کر اللہ تعالیٰ تپتا سبانی پدی کتاب کی دا خبران شکل اور تاسو آیاتون دا اللہ تعالیٰ چی کفر کی گی بائے اور ٹوکی کی گی بائے پورے نمکی نئے دائے خلق سرام تردی چاورن نوزی پنور خبروں کی کنی یقیناً تاسو بم دائی پشانتے گناہ گارے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. یقیناً اللہ برائے جمع کی منافقان و کافران خلق بجانم کی بیوزے. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ولم نکم معکم. دا خلق دی چ انتظار کی استاس مبارکے کبھی ساز زپارا سے گٹا دا اللہ دا طرفنان دی ویم آیا نو منگا استاس مر گئی. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا وَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور کئی کافران دپارا صبرخان ندی وئی کافران تا آیا منگا نیو آیا نشو غالب کے دے منگا پتا سوان دے آیا نیا منگا بچ ساتری تاسلن دا مومنانونا. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نہ اللہ فیصلوں کی ساسو ترمند قیامت پر ای چری نور کی اللہ کافران لرا پا مومنان بانے صلی اللہ غلبے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یقیناً منافقان خلق دوکی قید اللہ سرا اللہ ودی سرم دوگا گئی
او کلچری پاسیگی مانزتان و پاسیگی دی ناراس ناراس خودنے کی خلق تا بخبل عبادتنو انیا دی اللہ لرا مگر لگم مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا گڑوڑ دی پمینز در دوارو ڈلو کے ندی دی یو طرف تا و ندی دی بل طرف تا وآسوک چی اللہ بیلاری کی نو بنمومی طاقت پار لارد ہدایت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ایمان والو منی سے کافران در دوستان چور تیرے گئے دا دوستانی دا مومنانو نام آیا غوارے چی گرزوئے تاسو اللہ در اپزان بانے دلیل اخکارام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا یقینا منافقان وی پکندہ لاندنے کی رور دا جانم اوی چریو نبو میں تدید پارا مددگار الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما مگر آکسان چی توبے کڑی دا منافقتنا او اصلاح عملو کی او منگول اکلکی کی بدین دا اللہ او اخلاص کی دا دین خاص اللہ دا بارام نو دا کسان دی خاص مرگری دا مومنانو زرد ورکی با اللہ تعالی مومنان تصواب لیم ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سگئی اللہ تعالی پازاب در کول استاسو کتاسو شکر کو داو ایمان لرائم او دے اللہ تعالی شکر گزار علم علم